Loppusionismille! 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 From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Death to the IDF! 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 Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Ja teloitetaan, lapsia haudataan raunioihin ja kokonaisia yhteisöjä nälkiinnytetään. Yleisradio, Suomen kansallinen yleisradioyhtiö, on valinnut vaikenemisen. Tämä ei ole pelkkä uutisoinnin laiminlyönti, tämä on oman tunnon pettäminen. Kieltäytymisen ja raportoida kansan joukkomurhasta, median työntekijöiden järjestelmällisestä kohdentamisesta ja nälänhädän tarkoituksellisesta aiheuttamisesta ei ole puolueettomuutta. Se on osallisuutta. Se on julkisen luottamuksen pettämistä ja häpeätahra journalismia. Zionist propaganda sold Israel as a fortress of Western values, a civilized outpost in a region demonized as savage. This is systematic annihilation. And yet, Finland's media, Yle, Helsingin Sanomat, MTV Uutiset, STT, have chosen silence, not just silence in words, but silence in responsibility. Silence in the face of genocide is not neutrality, it is complicity. This is not a failure of coverage, it is a failure of conscience. In Gaza, journalists are being executed, cameras destroyed, press vests targeted, media towers reduced to rubble. This is not collateral damage. It is a strategy, a war on truth, a war on witness. When media avoids reporting these crimes, it becomes complicit in their erosion. Uli was created to serve the public, to inform, investigate, and illuminate. Today, it has become a mirror to power, not a window to truth. It has bowed not to journalistic integrity, but to political pressure, diplomatic caution, and ideological lobbying that seeks to sanitize the unspeakable. We are here to hold it accountable, not just for what it reports, but for what it refuses to. What do we want? We want immediate, unflinching coverage of atrocities in Gaza, a public reckoning for editorial silence, a commitment to ethical journalism, free from political pressure and lobbyist influence. Is this bias or censorship? It's worse. It's a moral failure. When media avoids reporting on the bombing of hospitals, the targeting of journalists, and the use of women as a weapon, that's not just bias, that's abandonment of duty. Journalism must speak truth to power, not echo it. This is not just about Gaza. It is about the soul of journalism. It is about whether truth still matters, whether human lives still matter, whether the media still has the courage to speak when it is most dangerous and most necessary. Uli's silence is not just cowardice, it is violence by omission. Every day it fails to report, more lives are lost without witness. More crimes are committed without scrutiny. More suffering is buried
beneath editorial indifference. We are here to say we will not allow this silence to stand unchanged. We will not allow journalism to be reduced to press releases and sanitized headlines. We will not allow the deaths of journalists to go unspoken, unhonored, and uninvestigated. History will remember who stood up and who looked away. Vaadimme välitöntä ja pelotonta uutisointia palestiinalaisiin kohdistuvista julmuuksista, mukaan lukien toimittajien tappaminen, sairaaloiden pommittaminen ja nälän käyttäminen aseena. Julkista tilintekoa toimituksellisista päätöksistä, kuka ne teki, miksi ne tehtiin ja miten aiotte korjata vahingon. Ja me vaadimme sitoutumista eettiseen journalismiin, joka asettaa totuuden etusijalle, ei poliittista mukavuutta. Ylen vaikeneminen ei ole vain pelkuruutta, se on väkivaltaa vaikenemisen kautta. Joka päivä, kun ette raportoi, menetetään lisää elämiä ilman todistajia. Tehdään lisää rikoksia ilman valvontaa. Kärsimys haudataan toimituksellisen välinpitämättömyyden alle. Emme hyväksy tätä vaikenemista. Olemme täällä vaatimassa, että Yleisradio tekee sen, että se on perustettu, puhuu totuutta vallan edessä, antaa äänen sorretuille ja palvelee kansaa, ei politiikkaa. Historian pystyy kuka nousee ja kuka katsoo pois. Kunnioittavasti Palestinian Roots ry, Activists for Palestine, Turku with Palestine ja Finnish Arab Council. Israel terroristi! Israel terroristi! Israel murhaaja! Israel murhaaja! Pienten lasten tappaja! Pienten lasten tappaja! Suurimmaksi ja pyhimmäksi. Siksi meidän on aina tai aika lausua osa heidän nimensä ylpeydellä ja kunnioituksella äänellä. Amne Hamid. Anas al-Sharif. Free Palestine! Korkean ääni enemmän. Hamza al-Dahdouh. Free Palestine! هبة العبادلة. Free Palestine! حسام المصري. Free Palestine! إسماعيل الغول. Free Palestine! مريم أبو دقة. Free Palestine! معاذ أبو طه. Free Palestine! محمد طرقيع. Free Palestine! محمد سلامة. Free Palestine! شيرين أبو عقلة. Free Palestine! سامر أبو دقة. Free Palestine! وفاء العدني. Free Palestine! ياسر مرتجى. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Palestina! Vapaa Palestina! Vapaa Palestina! Vapaa Palestina! Rauha 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 Palestina! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Death to the IDF! Death to the IDF! Death to the IDF! Death to the IDF! Death to the IDF!